Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguvusimame kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu segxekwe kakhulu ke laphana owesimame obonakala etrenda kakhulu laphana ivideo yakhe enkundleni eyochungechunge ngamavideo uTikTok ke laphana wengane zakwethu ebonakala ephihliza i-windscreen yomkhwenyana wakhe ngoba emsola ukuthi uyajola. Lo wesifazane ubonakala laphana ekwivideo laphana wengane zakwethu ekhuluma laphana abantu bemshutha benza yonke into kuze kufike ngisho namaphoyisa elokhu esho ukuthi umkhwenyana wakhe lo sebeshade iminyaka engu-16. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini uma uke wayibona le video. Ubona ukuthi isinqumo esiright lesi sithathwe yilo mama ukuthi uma abamba umkhwenyana wakhe ejola bese uphihliza i-windscreen yemoto noma ikhona enye indlela athi angenza ngayo. Uma umusha ngiyacela ukuthi sidibane laphana kwi-comment section yezuvo lwakho bese ucindezela subscribe cinzene phela ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Siyi-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.